Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule dailu setas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor ya chaplang ka harap election na kabanta ka penlong ya kawat ka basaw jong ka election sa ka Lok Sabha ya bat ka tap vote biang hakawai ka jaka tap vote hanaglan bat shimkhya ka sarkar Meghalaya ban kantiu ya ka penmi dokha hapo ka jala om menteri katanat fisheries uba si umban Kejihalap election na kabanta kajing penlong ya kawat ka basaw jong ke election sa Lok Sabha kalayat syaplang ha ka ba kinuyalam jong ke sengsan partai baper kila penlong ya kejihalang patba ban pensuthu ya kajing kodor ban pendap ya ka hok ban tap vote ha keling ki jaka batru ban kring ya kinong tap vote ban ajing kersan ya ke seng jong ki kajing tap vote ha ka ni kawat baminta kan long ha ka arpo khandai tarik minta ubnai Unong yalam barampa jong ke BJP balong ru menteri rangbado Narendra Modi ulayalam ya kejing yat ba Havara Nasi bat unsalit tap kerteng mentagasi na ka Varanasi Lok Sabha seat Shwa ya kane Modi ula penlong kejing yalang ba Habanda ke bah Uttar Pradesh bat Darbhanga ha Bihar ha kejok por Presiden jong kaseng Congress Rahul Gandhi ha kejing yalang ba ha Ajmer ula ong ba kaseng jong kalayatai sanibha halor ke NYAY scheme kaban sa pentrikam lada kaseng Congress kawan hakabor na kabantaban kentiubyang yakayo kakon kamtam hakilong yin badung Han Nagaland kajing tap vote biang ha kajaka tap vote kabalai pawai haripium all three kabahap opo kalai ponyo tui assembly constituency jongka woka district kalalong hanin kasi hapadeng kajing yat bet yadenti kajing wan kinong tap vote kat hadu saubaje janmit kalalong hinyaw po hinyaw poin saw na kasispa Nabaro Henryu spa arngut kinong tap vote kibalawan ban pendap laki hok tap vote kilong saw spa Henryu po Henryu ngun Deputy Chief Minister Y Button ulalong way na pedeng kibalawan tap vote ningkong Chief Electoral Officer ka Nagaland Abhijit Sinha ulalong baya kikot kisla baya day bat kajing tap vote biang hakani ka jaka tap vote in sabishar banya minta kasngi Ringkat bat kepertai barok kawai la rakhe ya ka World Malaria Day hinin kasngi hanong stone halor kapang Zero Malaria Starts With Me La penlong ya ka program pensyai patba da ka office jauh District Malaria Officer West Khasi Hills Nongstone. Uba R. Sinjri, District Consultant, ha ka jingkren jauh ulaong, ba la penlong kanang ya ka ni ka program na ka bantaban pensungutu ya ki patba, syapang ka jingpang kishori ni malaria, bat kumno ban yada, bat sumarya ka, kanang ba nla ban rat dingkong ya ka ni ka jingpang. Dr. W. Sutanga, Infectious and Tropical Disease Specialist, ila pentim baka South Garo Hills kadai ka district ka basakta na ka jingpang kishori Harilum Garo kat baka West Khasi Hills pan kadai ka basakta Harilum Khasi. Ila om bahagas nam arajar khandriyo lahajar ngut kibriyo kila yo ekini ka jingpang kumba khat ars pangut hagas nam ars hajar khatnyo bat tang lais pangut hagas nam arajar khatpra. Deputy Commissioner ka South Garo Hills District UHB Marak hanin kasi ulaple yaka Gambuza Affinis Hatchery Habak Mara Medical Campus kum shibanta jong ka jinraki yaka World Malaria Day Yaka National Deworming Day NDD larake nin kasngi habarok ke school bat Anganwadi Center jongke East Khasi Hills District hakaba ke jingtmu jongka kalong ban ratning kong yaki soil transmitted helminths Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District Abhishek Bhagotia ulaple yaka jinrake yaka National Deworming Day ha Sacred Heart Girls Higher Secondary School hinin kasngi hakaba la pendi yaka dawai we yaki khana school baro Kajing temu jong kajing rakhi kalong ban pelat ya baro ki khna ki bah pedeng karta shisnam haduk khat khandai snam na kajing don we lengba kajing aida wai we high school bat ki Anganwadi Center Hadian kani ka State Deworming Day in penbot pan sa ka Mop Up Day MOD haka lai tarik minta ubnai La rakhiru ya ka National Deworming Day nin kasngi ha South Garo Hills District ya ka bala pledo Deputy Commissioner HB Marak ha East Janti Hills District ru la play ya kani kasngi daw Deputy Commissioner ba FM Dopt ha Clearriat Presbyterian Higher Secondary School
Haribhoi District la play ke jingrakhe ke National Deworming Day hapo kalama jong ke National Health Mission hinin kasi ha King of Kings Higher Secondary School Maukerdep right Madan Kerdem Ribhoi District. Kani kedek All India Radio Shillong kebawan lam shapi ya kubor. Ka State Level Fish Farmers Conclave Arhajar Khatkandai ka Baningkong kala sedang hnin kasni ha State Convention Center Shillong ha ka Menteri Katanat Fisheries uba si umban ulalong ukongsan. Ha kajing kran play jung uba umban ulong ba kajing tmu jong kajing lang kalong banya sam bat ya thu ye kajing shem jing ye kandro bat ru ban batai halor kumnu kajing snok tilang na ka banta ban pinmi ikidok kha ke babha da kalanti ke babyang kala banwan ra ye kajing roi jing man bha ka balam ru ha kajuk kapor kajing penne pensa ye kispa jong kamaryang na ka banta ki pateng bandangwan. Ulaong bagasor ka Meghalaya kala shimkya ya kani ka banta namar ba kajing pinmi dok ha hapo ka jala ka long ka batuna bha bat katnat fisheries ru kala shim ka tu ni tali kilat ban pinbo ne kajing pinmi dok ha da ka shimkya ban pentre kambha ya ka Meghalaya State Aquaculture Mission. U Agricultural Production Commissioner Katanat Fisheries UKN Kumar Ulaong ba kajing lang kasnungu ya kajing tray shitam jeng kinong don benta kibala tray shitam palat Henry Usnem hakaban pendap penbiang ya kajing dawa ban penyo ya kidok ha kibala rihi hakipum hapo kajila. Ulapan paru ya kajing don kam ban sengno ya ke Meghalaya Fish Farmers Association hapo kajila. Menteri Bapak Katanat Disaster Management Jong Kesorka Meghalaya ubak kermenshalla hinin kasi ulong baka State Disaster Rescue Force SDRF bat ka National Disaster Rescue Force NDRF kilong kibapit ngor hadin balayo jingtip na seismologist bat ki scientist ba ujumay ubajur ulaban ki hasilin ter ka benta ba 100 kilometer jong ka benta ba hapedeng jong kathan Himalaya bat ba kilati kana ru bakandon ka jingchulor ka bakraw henry mtip lano kanja. Hakabya day bat kani bat ke eryong kabala pinjulor ki benta jong ke jilla uba shilla ula pentip bala batha ki deputy commissioner jong ki district basakta hak eryong baken penbiang ki la jiram bat ruban si balut ksan ki lanot ki bangat hak jingsha pinjulor hak eryong ula onru bak SDRF bat ke NDRF ki dang yai pe banyap ha ki jinglong jingman. Habak rampat halo ke jingsno jong ke sorkar ban let sya ke yimbisar ba kledo nakabanta ban pa pinsange no ke jingwan yaki breu badang sakut haka krem doyom haksan East Giant Hills uba kermen shalla ulong bakam pat shim layo pedang shiti neki bahiyeng jong ki balangat haka apon hapo ka krem kaban ong bakim don jing ujor lada pinsange no ke jingwat yaki bahiyeng jong ki la ban pinkan mau bo menteri ramba ukonrat ke sangma ulong bak sorka jala kan sakarpat ya ke yimbisha ba kledu ban pinsange no ke jiwat ya ki breu badang sakut hapo krem do yong haksan East Giant Hills District. Ka office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills District kalapan mi ke jing maham ba ke jing te uperthan ke jing thabalele rangkat bat kal air ke bajur kila banja hak arphon riu tarik menta ubnai kata menta kasni batru la shai ka arphon nyau tarik bat arpho pra tarik menta uyayong arajar khat khandai. Ka 41 Meghalaya Artillery Battery hapo ka jingpet jong NCC Group Headquarter Shillong kalapin long ka jingrakhe yak Earth Day ha Shillong hnin kasni hakaba Major General Bipin Bakshi VSM ubalong u Additional Director General jong NCC Northeastern Region ulalong ukongsan yak program lapin ipo iping da ka jingpin yak lariti na ki NCC Cadet jong NCC Group Shillong halor kapang Save Our Earth. Kato ko kubor kalakot kabalawan sa pinak All India Radio Shillong hagapo pravajing inya so bakadeli station nakabanta ki kubor kanikadek All India Radio Shillong.